Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas anapauluan. Gasa, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Aday ta, natapala kong day ta sugat mo iti pinitpit ko abulong nga makaagas. Alay ko, nagsakit. Naramaw lang day ta sugat mo. Nalaka nga aglunit day ta. Mabit lang Oh, adto iti panyok. Pagpunas mo iti dara, di tatakyag mo. Itad mo kanyak ti panyom. Wen sige, usaramlat ta. Agyaman na ka. Aguray ka. Apay nga da ka dito'y kabatuan. Apay nasugatan ka. Agpagdapag naklaan. Ngam adagaya mang sursurot kanyak atalo alalaki. Kinikilan tak. Ngam jak ida inikan. Iso na din ang randak. Nagtarayak aging ka nakadanonak nito Kat nailam mga kita. Nakaalam nga ro dita sugat mo. Idi na igalisak. Naitama to'y takyag ko itinatira da bato. Kat, ayon nagiti mangkamkamat kan ka. Awan mat makita ka tatawi ti aglawlaw. Tsaka mo, nagsublida siguro, hindi saan ko na makita. Kayat mo ka dita itulod kay Jabalayo? Saanan? Ngam saanak pa'y nga gawid. Amangan na adadag iti lalaki iti dalan anang dangran kanyak. Sige, umay ka nga ron. Mapantay ti dayja abanda. Mayat ijay. Nalingad. Ijay tangag sarsarita. Oh, anya ti makunang dito ya banda. Saan ka diya nagmayat dito Well, anya itayan tinagan mo? Siyak ni Katrina. Sika, anya tinagan mo? Jerome. Madlaw abak nang ka Ngamin, kaslang inginaan ti kawas mo. Kawas ti baknang. Well, baknang kami, Katrina. Isumat lagayam adakas ti panggap kan kadagiti ko na malalaki. Amang ano kaya't da ka kidnapan? Kat ipasakada ka iti milyon. Ha? Oh, saan kit din? Nalabi na kasta. Ayan ti balayo? Iti asidag ti sentro. Ha? Nagadayo matgayam. Apay nga minanakadanon ka dito Nasemak nagpaspasyar no kastangawan klasek. Aging ka nakadanon dito Inton maminsan, agayab ka iti kadwam. Saan ka ngagmaymaysa? Sa balit ipagasman iti gagayam ko, ta agbisyo. Naimpaggarod, ta saan ka kaskadakwada? Well, ngamin, istrikto na di papa. Kanayon nakabilbilinan iti si bibiyag pa No kasta, pimusa yan ti amam? Well, damamakan lolo lang ti kadkadwa kiti balay. Kastamat na kiti katulong. Sika, baknang kayo kanimat? Nakurapay lang ti adda kabibiyag ko, Jerome. Pimusay matanday dinanang ko. Kapo iti disgrasya. Kat inasawa ni papa ti kabit na nga adda anak na. Idi kwan, pimusay ni papa gapo iti sakit. Isu nga ulila akon iti inakan ama. Kastagaya. Kat siyak ti pinagbalinda na katulong ije balay. Siyak ti katulong da. Siyak ti aglaba, agluto, kan amin na trabaho ije balay. Kaasi ka mat no kasta. Apaya di ka pumanaw. Kasanon ti balay mi. Balay da mamakin papaday jay. Kastamat ti dagami. Itulok ko kadi at tagikuan amin yan ti Gloria. Kasano ka nga rodan? Kaasi ka lang di balayo. Nairuhama kon. Kat no kasta jakon kabalan ti panangululpit da kanyak. Umayak dito'y. Kat dito'y ko nga isangit ti sakit tinakam ko.
Kaasi kamat gayam, Katrina. Kabailak da ito'y. Syakpay. Napigsa aklat ta. Amin at trabaho, kan amin aranggas da kanya, kabailak. Katrina, Naibayag ta na nagsarsarita. Ala, umay kan. Itulod ka nga agawin. Narigat no agmay-may saka. Mapanta pa iti pagagasan. Ta ipaagas ta day ta sugat mo. sige. Kat agyamanak. Ang agkita tanto manan diti kabatuan. Nena, sa di naman ang ayan di anak mo. Ahapay ka di adyak nakita itangal daw. Kunanamot ang mapanlaagpag na papa. Dayjay nga anak mo. Naasam nga agpaspasyar. Bayan nyo latan, papa. Ti importante, awan dakas ngar aramidan na. Intun sumangpet. Ibaga, takasarita. Uwan, papa. Embes nga agripaso iti leksyon na. Ngam agbulbulakbol maten. Papa. Naskan nga igad na ti agadal. Nga puta iso tinamnamaek amang imaton iti negosyo. Apaman amalpas nga agadal. Uwan, papa. Amo na dayta. Namnamaan nyo makalpas iti panagadal na. Ta saan mo't ama nagbarkada ni Jerome. Dayta laeng, tanaesem nga agpaspasyal. Nay ko, auntie. Nagsakit ditong payo. Sa dino tinapnapanam. Imbagak mo't nga aglaba ka. Ngamnapnapanam, ha? Kwa. Adala intulod ko agayam, auntie. Intulod ko ijay sentro. Ngamin, amang ano dakas di mapasamak kan kwa na. Sino dayta? Ni Jerome, auntie. Lalaki gayam. No kasta, garangganjang kagayaman. Kayat mo ti makiasawa? O sige, ibagam laeng, ta itamot laeng. Pumanaw kan dito'y balay. Saan, auntie? O sige, ingkaglaba. Tanagado ti naornong alalabaam. Wan, auntie. Katkas dosam, tanagsokir ka kanyak. Saan ka amangan aging gainton rabi Maawatam, ha? Wan, auntie. Naulpita talaga ni Auntie Gloria. Sipud pimusay day di papa. Amin akayat na. Pasapul nga ramidag adagos. Saanak kano amang mangan aging gainton rabi Kasta ka na yung tiar aramidan na kanya. Ngamsa na bale, nabsugak pa'y mat. Ngamin, nangan kami ka ni Jerome iti restaurant. Kalpasan anapan mi impaagas ti sugat iti takyag na. Ano timon lang? Ha? Sheila? Atoy! Ilabam dagita kawas ko. Sige. Saya ata malaban, ha? Kayak ko na bang lo dagiti kawas ko? Isungay kam iti fabric conditioner. Uwan, Sheila. Saan ka nga ginina na? Aglabakan! Rumbang kumaanapan kayo adagos iti presinto ti pulis. Taim pa kaamuyo tinapasamakan ka. Saanan, mama? Amangan no adda-adda kas ti aramidan da kanyak. Ngam saan ama balin ti kastoy nga inaramid dakan ka. Agan an nadakton inton maminsan, mama. Kat kidawag adiyon ibagbagaday ti ka ni lolo. Tapno awarin parikot. Ngam anak. Amok anak adon tumanen a sermon na. Ala, sikati makaam mo. Ngam pangaasim. Saan kan apo manasyar? Gaputa dayta ti pakaisagmakam. Jerome, apay day ti panyo na inayon iti kawas mo alinabaan ni Nana Inday. Ha? Igyo kanyak, mama. Adtoy. Agyamanak. Naimbag ta saan ng basuran ni Nana Inday daytoy. Panyo ti babae dayta. Nabordaan iti nagan a Katrina. Wen, mama. Isublik to daytoy kenkwana. Iso ka di ti babae ako nam anang tulong ken ka. Wen, ma. Isublik to daytoy apanyo into nagkita kami. Sige, ken kayat ko amaam-am mo. Into nagkita kayo, ipasyar mo di ti balay, taikak iti gungguna, ta tinulungan na ka. Wen, mama. Kan pangaasim, ta saan kan nga umad-adayupay. Kita man, dandani kan na isagmak.
Wan, mama. Mama, kumusta ti grocery? Amangan numaluglugin. Kat saan tayo na mapagnumaran kada papa? Di kagdanag, anak. Saan na malugi ti grocery? Ngamin, nalaing ni papam anang italkak. Nalaing iti negosyo ni papam. Impaglakit din tada ni papa. Wan, sipot pimusay day di ama ni Katrina. Nagsinubyan kamin kan ni papam. Kat ison ti dinutukak amang imaton iti grocery anapanawan ti ama ni Katrina. Kat kaano tangarod nga agawid iti balay ni papa? Inton awan klase manak. Oray ijaytan amaturog. Sige mama, kailiw ko matan ni papa. Hoy, Katrina. Adda papanan mi ka ni Sheila. Kat sika, agyan ka dito yung balay. Kat jak kayat amapan kay jay grocery. Maawatam? Wan, auntie. Iti ka nito ang maamuak anapan kay jay grocery. Kat nagkidaw ka manin ijay iti kwarta. Makaraman ka manin kanya. Hoy, Katrina, labaam dagiti na urnong akawas ko. Agraman dagiti ulas kan ap-ap ti kamak. Sukatamatan dagiti kurtina. Agdalos kamot ijay seled ko, Katrina. Labaam amin nga ulas kan ap-ap ti kamak. Wan, auntie. Kaya't ko nga inton sumangpet kami, nakadaldalos launay to'y balay. Matungpal, Auntie Gloria. Gundaway ko day tuyan na pumanaw. Pumanaw aklangan dito'y balay. Padasak ti makigasang gasat iti sabali a lugar. Parang agbalegi ak. Kat agsubli akto dito'y balay. Tapapanawak dagiti agina. Awan karbanganda dito'y balay. Agraman ti negosyo day di papakan mama. Isudan ti agnomnomar. Inakwan. Awan kwartak. Ngam makamo ditan. Basta pumanawak dito'y. Oh, agtitin sagana mi kan ni tita na Amerianda. Lolo Cosme. Naimas dayta. Agyaman na Filina. Nasaya at met ay malatiw ka dito'y balay. Awan ngamin araramidak di tabalay, Lolo. Isuan na lagip ko ti umalatiw. Makisarsarita ko maka ni Jerome. Ngam saan pa arimwar dita silid na. Ang gusto ka kadi, ti apo ko? Kwa? Wen, Lolo? Gusto akan kwa na? Nagasa ti apo ko. Ta gusto ka kan kwa na. Ngamin, napintas ka. Kan bak nang kayo matlaeng akas kada kami. No kasta. Kaya't para iti apo ko yo, Lolo? Wala. Intun adanan anay nga idadyo. Kayat ko, ada kayon to ti agasawa. Talaga, Lolo? Wen, ibagat to ka ni Jerome. Asaan nga agaram iti sabali. Tada kayon to ti agkalaysa. Inururay ka arumar iti silid mo, Jerome. Apay, Felina. Anya ti bagam? Kwa? Awan matkit di? Ngam kayat ko lang ti makisarsaritakan ka. Awan gayam, insaganaan ka iti meriendam di ta kusina yo. Anya? Umay ka, mapanta di ta kusina yo. Ingkag merienda. Ni mamam ti lang isuro kanya, no anya ti paboritom a merienda. Katsya kon ti nang isagana. Apay nga da ka manan diti balay mi. Wen takayat ka kasarsarita. O sige, inumam day ta fruit juice. Agyaman na. Ay, wen gayam. Manipod inton bigat. Agkuyog tan amapan ija pagadalan, ha? Naskan ka di dayta? Wen kasta ti kunan ni Lolo Cosme. Agkuy-kuyog ta kano, no mapantay ija pagadalan. Sige. Okay. Awan nga rod parikot. Jerome, napintas ni Felina. Kat bak nang dapay. Nasaya ato ti pagbanagam, no isunto ti asawaem.
Unay kayon lolo. Ubingak pa ngam day takit din ti bagbagayo kanyak. Intunan anayan ti tawon niyo. Kayat ko nga isunto ti ikalaysam. Anya? Nagsarita kami iti ama ni Felina. Intun makagraduar kayo iti college. Agkalaysa kayon. Apay akas ta lolo. Napintas ni Felina kunak manen na po. Kaya nasingpat man. Saan ko mat nga ayatan ni Felina? Masursurum to nga ayaten. Gaputan nasingpat abalasang. Saan kan nga agsukir iti kayat ko? Mas nasaysaya at tutibiyag mo no iso ti maasawam. Gaputa baknang da. Ni Felina ti agtawid iti kinabaknang da. Kat si Kamat ti agtawid iti kinabaknang tayo. Kat no pagtipunan niyo dagiti kinabaknang tayo. Ad-addan nga umado. Lolo? Pagsayaatan niyo adwa kan ni Felina, ti kayat mi ang mapasamak, Jerome. Nay, balasang kau. Apay akas lama ditirik nam. Intugaw mo matan dito'y igit ti kalsada. Nasakit ti ulok. Kan mabisinak unay, tata. Anya, nay apay ngay. Sa dino tinagapuam. Tata, mabisinak. Ala, mabitlaeng. Tay nakgumatang iti kanam. Ay na, talaga mabisin ka balasang ko. Naibos mo ti ginatang ko akanam. Agyaman nak, tata. Anya tinagan mo? Katrina, tata. Sakmat ni tatang amagno. Sa dino ti pagturungam, tadaimet mo abag. Nagtalawak iti balay mi, tata. Kayat ko ti sumrek iti trabaho. Takayat ko ti agurnong para iti arapaap ko iti biyag. At arapaap mo, balasang ko? Uwan, tata. Iswa kayat ko ti makitagkad tapno makaurnongak. Kayat ko asublian ti inagaw da negosyo mi. Inagaw ti agsyuman kanyak. Kat isudan iti anak na, kan ti ama ti anak na ti agnomnomar. Pulos adidak ikan. Ay natakas dan. Nagbalinak ababaunan. Kat awan na pulos itid da kanyak akwarta. Magmag na ak ama pa ni Jay pagadalan. Idinto ani Sheila kat nawadwad ti kwarta na iti inaldaw. Ay una yan. Ala, umay ka balasang ko. Sumurot ka kanyak. Tata? Sumurot ka kanyak. Tawan dagas na mapasamak din ka, basang. Sumurot nga ta ni Katrina iti lakay. Anya ti agururay agasat para kankwana. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serye tayo itaalawas anapauluan. Gasas, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay